He's a man of God. Ka ko uma fa na wole tu. Be no fa yaksu. O me fu mai lo la. O me te fa ia. Ka pe o se tanga te fi ia tu. Ma e ma ta u le tu. E fu mai fu o me le i lo langa. A whaina nga o ke whai mai e ke alofa i lea koa, e ke au aunga i lea koa. E wa ai aku ka ngakai me fua mai lo o langa e rea ka ngia mai ingi melele. No inga oe o tangata pepero. E mo i o tātou e uma o tātou vai inga e o tātou whaale tonu. A o le tangata i e iloa o se tangata e alofa i lea tua. E fua mai fua le alofa e ala i lona oranga, o lona mio, o lo savali, o lo tautala, o lo tu, ma mea e te whaia. E atangia mai ei melele. O longo ingo ngai o laire tu e tonu lo loto. That's the reason why nga whaila uwhankaranga. It's a really good example mo au ngā makaika e sa mo. Ai whai ato no sisitura. Mea lea whai wa ki ngalo fina ngalo. I'm sorry. The talo i le tua. Lofa le tua i wa madielo loto ma wa ese loto ita i ati oe. Yeah, you know, awa le fefe ka ule me ton. Awa fo eke fefe fa a leo le mea nai te tomo loto. La ane mea tuina atu le atu i ati oe. Fa a leo. Awa le fefe. Sino tangata o i le tua i toa le loto. Le fole nai te re kaya o kali pe o ke coming back to me tala tangata o tala po mai o i upo i le tau no o I don't care. No ke le popole i ai. O me o ke fefe o ke le fe maka o i le go. Au sau whamkalanga. Okay, don't waste your time. Don't waste your time to come at me. Because I'm not worried about you. I'm not worried about your opinion. I'm not worried about what you say. All I'm worried about is doing the right thing and serve God and obey God.